Muchas gracias por su... Liels paldies par... I thank God for everything is for His mercy. Es pateicos Dievam par viņu žēlastību. I will speak in English. Es runāšu angļu valodā. First, because I wanna practice. Pirms tāpēc, ka es gribu praktizēties šajā valodā. I don't know why, but I feel that I need to use my English a little more. Es nezinu, kāpēc, bet es jūtu, ka man vajadzētu lietot manu angļu valodu mazliet vairāk. The most important thing is that Pastor Modris will translate to you. Vissvarīgākais ir tas, runāt par valodā. Viņš runās, ka es tulkošu jums uz latviešu valodu. We began to feel that there's some changes coming, like 2 years ago. Mēs sākām just, ka kā 2 gadus atpakaļ, kad kādas pārmaiņas nāk mūsu dzīvē. Next year is going to be 20 years that we are missionaries in this part of the world. Nākamgad būs 20 gadi, kā mēs esam misionāri šajā pasaules daļā. 15 years in Latvia, it's going to be, next year. Nākamgad būs 15 gadi Latvijā. And we began to speak with Pastor Modris and Bible about the possibility of coming to Riga and working together in the church. Mēs sākām runāt ar mācītāju Modru un ar Baivu par mums iespēju braukt uz Rīgu un strādāt šeit kopā draudzē. But it took 2 years to make a decision. Bet pagāja 2 gadi, lai šo lēmumu pieņemtu. Because we wanted to hear from God. Jo mēs gribējām dzirdēt skaidru no Dieva. We really want to, to do it on the flesh because of we want. Mēs negribējām vienkārši darīt to tāpat tikai tāpēc, ka mēs to gribam darīt. So we feel that it came time to make a decision. That's why we are here. Mēs jūtam, ka pienācis laiks pieņemt lēmumu, izdarīt šo lēmumu, tāpēc mēs esam šeit. We are so privileged to have these friends. Mēs esam šeit, mums ir privilēģija, ka mums ir šie draugi. And we are, if we will come here, or we're coming here just like missionaries. Mēs brauksim šeit un būsim kā misionāri. We want to help. Mēs vēlamies palīdzēt. Our main desire is to help them. Mūsu galvenā vēlme ir palīdzēt viņiem. Them, to help you. Jums. I don't know how it's going to work. We are not. Pastor Modris already said that. Mēs nezinām īsti, kā tas strādās viss. Es jau to teicu. But we felt that we need to move forward. We need to move forward, yeah. Bet mēs jūtam, ka mums ir jākustās, jāvirzās. So last night we were talking about like doing with chemicals an experiment. When you put 2 things together. Vakarā mēs runājām vēl viņam, kā ķīmijā, kā eksperiments, ka 2 lietas, tas vielas savieno. That's dangerous, yeah. Tas ir bīstami. But we're sure of, I am sure of one thing. Es esmu pārliecināts par vienu lietu. That it would never be like. Ka nebūs sprāti. Yeah. Because we value our relationship with them more than any other ministry we can have in the world. Jo mēs vērtējam šīs attiecības mūsu starpā vairāk nekā visas citas kalpošanas mums var būt pasaulē. But it could be like you put those things together and, well, it didn't work. Bet varbūt tā, ka tu saliec tās 2 vielas kopā, nekāda reakcija nenotiek. Or, praise God. Vai, slava Dievam. We created something. Mēs esam radījuši kaut ko. So we need to pray. Mums ir jālūdz. But we are in the move. We are here. Bet mēs esam tādā. So I asked Pastor Modris the permission to share with you our testimony. Viņš lūdzu man atļauju dalīties ar mūsu liecībām. Because if we are going to work together, we need to know each other. Jo, ja mēs taisamies strādāt kopā, mums ir jāiepazīst viens And I like history. Man patīk vēsture. I like to know how things happened. Man patīk uzzināt, kā lietas notikušās. So we hope we'll have time to know your story or your history. Es ceru, ka mums būs laiks uzzināt jūsu vēsturi. But we wanted to share our is why we are here, why
we came to Latvia and so on. Mēs gribam dalīties ar to, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mēs atbraucām Latviju. I got saved during the Falkland War. Es tiku glābts Falklandu kara laikā. Remember? Atcerāties, kāds bija We karš? fought against the British. Argentīna ar Britiem karoja, We lost the war. un Argentīna zaudēja karu, And I got scared. un man bija bail. I was a good Catholic boy, Es biju labs katoļu puika, but I didn't have Christ. bet manī nebija Kristus, So when I thought about dying, un es domāju par nāvi, I became scared. un man kļuva bail. And praise God, God sent somebody to speak to me about Jesus, the gospel. Un paldies Dievam, man bija draugi, kas runāja par Jēzu, par evaņģēliju. And then I went to church. Tad es devos uz draudzi, And the first person I met in the street before I entered the church was my wife. un pirmais cilvēks, ko es satiku, pirms es vispār iegāju baznīcā, bija mana sieva. She was talking with somebody, I don't remember who was. Viņa runāja ar kādu, es nezinu, kurš tas bija, kas tas bija. Probably her boyfriend in those times. Varbūt, ka viņas brauc tajā laikā, es nezinu. I didn't remember who he or she was because the only person that was interested in me was her. I saw her. Es neatceros to otru, tas bija absolūti nesvarīgi, jo vienīgā persona, kurā es biju interesēts, bija viņa. So she was born in a Christian family. Viņa bija piedzimusi kristīgā ģimenē. Those times in Argentina the church was very small. Tajā laikā Argentīnā draudze bija ļoti maziņa, Nothing happened. un nekas nenotika. Was persecuted by the Catholics. Un katoļi bija spēcīgi vajāti šī The draudze, church were small. un draudze bija maziņa. So for this group of 50, 60 people, it was a shock that somebody would come and give his life to Jesus. Un šai grupai 50, 60 cilvēku draudzē bija tā kā šoks, ka kāds nāk un atdod savu sirdī Jēzu. So when I got saved that night in the church, Kad tajā vakarā es tiku glābts and in the draudzē, second service, otrajā dievkalpojumā, somebody spoke about the Bible college, the seminary, and I thought, I didn't know what it was, but I knew that I had to go there. un otrajā dievkalpojumā, kad es tur biju, tad kāds runāja par Bībeles koledžu, par semināru, un es nezināju, kas tas tur ir, bet es sapratu, ka man ir jāiet. So I can say that from the very beginning I knew that God was calling me to the ministry. Un jau es tev teiktu, no paša sākuma es jūtu, ka Dievs aicina mani kalpošanā. And I say this the first part of this testimony is to say that sometimes God has to take us to a limit for us to realize that we need something else than what we have. Un tas, kāpēc es saku šo liecību, ir tas, ka reizēm Dievs mūs noved tik līdz robežai, kad mēs sākam saprast, ka mums ir kaut kas vairāk vērtīgs nekā mums ir. That was my case. Tā bija mans gadījums. I need to come to the age. Man vajadzēja nonākt līdz robežai. To become afraid of dying, so I could think about God. Man vajadzēja nonākt līdz tam brīdim, kad es baidījos, reāli man bija bailes no nāves, tad es varētu, lai es sāku domāt, kā es stāvēju And the most interesting thing is that right there, God called me to the ministry. Un visinteresantākā lieta ir tā, ka tieši tur Dievs man aicināja kalpošanā. And why I say this? Because probably you are called to the ministry too. Kāpēc to saku? Varbūt, ka jūs esat aicināti kalpošanā. And you don't know that. Un jūs to nezināt. You even didn't think about that until now. Varbūt jūs par to nedomājāt līdz šim brīdim. And probably me saying these things are the key for you to understand that God is calling. Un kāpēc es to saku, lai jūs arī saprastu, ka Dievs jūs aicina? Can you take out this? Okay, next. This is Modrich's stuff. Good stuff. Tas ir mans un labs. So we went to the Bible seminary with my wife. Mēs ar sievu devāmies uz Bībeles I semināru. think took probably 3 more years. 2-3 gadus vēl. And we thought that we're going to be pastors. Un mēs redzām, mēs būsim mācītāji. I wanted to be prepared. Es vēlējos būt sagatavots. So the only thing those times somebody thought about ministry was being pastor of a small church. Jo tajā laikā, ja kāds domāja par kalpošanu, tad tas mērķis bija būt nelielas draudzes mācītājs. Because all the churches were small. Jo visas draudzes bija mazas. So we thought that, being a pastor is, to suffer, even though, suffering is part of the Christian life, but, we had a box mentality. Mums tajā laikā, varētu teikt, bija tāda, kastas mentalitāte. Ja mēs domājam tikai konkrētās robežās, mēs domājam, būt mācītājiem nozīmē ciest un būt mācītājiem nelielā draudzē. In the last year of the seminary,
we were talking about missions. Bet pēdējā gadā seminārā mūs mācīja par misijām. Nobody spoke about missions in Argentina those times. Un Argentīnā tajā laikā neviens nerunāja par Because misijām. missionaries were only Americans, Swedish, Finnish, or Canadians, and Jo that's visi all. misionāri, kas bija vai no Argentīnas, no Amerikas, Kanādas, Somijas, Zviedrijas. Nobody thought that Argentinians could be sent to the missionary field. Un viens nedomāja, ka argentīnieši būtu izsūtīti But this misijas. brother began to encourage us. Bet tas sāk iedrošināt mūs. Those were my favorite lessons in the Bible school. Un priekš manis tās bija mīļākās stundas I did all my Bībeles skolā. homeworks. I did all my Es homeworks. izdarīju visu, izpildīju visu mājās. I got, because there was something that attracted me in this word missions. Jo bija kaut kas, kas šajā vārdā misijas man piesaistīja. And I remember in one of the chapels, in the services we had, Un vienā no dievkalpojumiem, no šiem čapeliem, kas mums bija, a pastor came kāds mācītājs atnāca. and he made an invitation. Un viņš izdarīja aicinājumu. And he said his words. Un viņš teica šos He was vārdus. going to Spain as a missionary. Viņš devās uz Spāniju kā misionārs. It's a long story. He was born in Spain. He was a Catholic priest. He went to Argentina to take care of a church. In the ship, he got saved. He got saved, and he became a pastor in Argentina. Tas stāsts viņam bija tāds, ka viņš bija piedzimis Spānijā, viņš bija katoļu priesteris, devās uz Argentīnu, lai rūpētos par draugu. Tad viņš tika glābts un kļuva par He mācītāju. was a Spanish. Viņš bija Spānis. Going back to Spain. Un viņš devās atpakaļ uz And Spāniju. he said to us, Un viņš saka mums, come to Spain and help us. nākat uz Spāniju un palīdziet mums. And he said, everyone who thinks that God can use him in a missionary field, come forward. Un viņš teica, ik viens, kurš domā, ka Dievs varētu viņu lietot misijas laukā, nāk uz priekšu. We looked at each other and said, let's go. Mēs abi divi, So we kneel, and he prayed for us. mēs lūdzījām ceļus, viņš lūdza par mums. And that day we knew that we were going to be sent to the missionary field. Un tajā dienā mēs sapratām, zinājām, ka mūs izsūtīs misijas laukā. It was a crazy idea. Tā bija Crazy traģīga because ideja. Argentina didn't send missionaries on those times. Jo tajā laikā Argentīna neizsūtīja misionāru. Probably we were one of the first people in Argentina called to be missionaries. Iespējams, mēs bijām viena no pirmajiem Argentīnā, kas tika aicināti misijas laukā. Not the first, but one of the Ne first. pirmie, bet viena no pirmajiem. But that day we gave our lives to be missionaries. Bet tajā dienā mēs devām savus dzīves, nodevām savus dzīves, lai būtu misionāri. Where? Kur? Where we want to go? Kur mēs gribam iet? We wanted to go to Spain. Mēs gribējām vienkārši braukt uz Spāniju. Spain was Forza. Spain was good, you know. Spānija bija forša, jā. Nice beaches on the south, Skaists, tas pludmales, sunny days, you know. saule, The same language. tā pati valoda. So, yeah, going to Spain was like a challenge. Un tas bija izaicinājums doties uz Spāniju. But at the same time, Bet tajā pašā laikā, it was like limiting God. bet tomēr Limiting God. tas bija tā tomēr ierobežot Dievu. Because we thought that the only place an Argentinian missionary can be useful is in where they speak the same language. Jo mēs domājam, ka vienīgā vieta, kur Argentīņu misionārs var būt lietojams, ir tā pati valoda, Spānija. Ja? We had a plan. Mums bija plāns. We said in 2 years we will be in Spain. Mēs teicām, pēc 2 gadiem mēs būsim Spānijā. 2 years passed, 2 gadi pagāja, 3 gadi 4 pagāja, years. 4 gadi, 5 years, 5 gadi. and nothing happened. Nekas nenotika. Well, it's not that nothing happened. Ne tā, ka Because, nekas nenotika. while we were in the Bible school, Tikai mēs bijām pēc skolas, the revival began in Argentina. atmodas sākās Argentīnā. In our church, Un mūsu that draudze, for many years was, 60, 70 people, kas daudz gads bija 60, 70 cilvēki, grew up to 800 people. izauga līdz 800 cilvēkiem. So that was a miracle. Tas bija brīnums. All the churches in Argentina became big. Gan arī visas draudzes kļuva lielas Argentīnā. Our pastor said, we need you here. Un mūsu mācītāji teica, mums vajag jūs So šeit. we became pastors Mēs kļuvām mācītāji right after the Bible school. pēc Bībeles skolas. But we had a problem. Mums bija problēmas. We had our feet in our church, Bija mūsu kājas, bija mūsu draudzē, but our heart was in Spain. bet mūsu sirds bija Spānijā. So we served God, Mēs kalpojām Dievam, but our heart was somewhere else. bet mūsu sirds bija kaut kur citur. It took 4 or 5 years to us.
Mums vajadzēja apmēram 4-5 gadus. to realize that it's not the way the Lord wants us to serve Him. Ka tas, kur mēs kalpojam, tad kā mēs kalpojam, jau nav tas, kā It's a Dievs long grib. story. Tas tāds garš stāsts. A time of discouragement came to our life, Un mums dzīvē nāca tāda kā vilšanās sajūta. and we decided that we will not go anywhere. We don't want to be missionaries. Un tad mēs domājam, It's a long story. mēs nevēlamies braukt nekur, kad mēs nebūsim misionāri. So in that moment, Un tajā brīdī we decided to bring our mind, our heart, our body together to serve God in Argentina. mēs nolēmām, ka mēs savu prātu, savu sirdi un savus kājas visu saliksim kopā, lai kalpotu Dievam Argentīnā. In that moment, the best time of our life in ministry began. Tieši tajā brīdī sākās vislabākais laiks mūsu dzīvē un kalpošanā. And when we were in the peak of enjoying what we were doing, Tad, kad mēs bijām tieši tajā brīdī, kad mēs baudījām, priecājāmies par to, ko mēs darām, that was 92. tas bija 92. gads, A friend of us mūsu draugs came to our house atnāca uz mūsu māju, and he said to us, un viņš teica mums, let's go to Russia. dodamies uz Krieviju. You know, for us, in those times, Priekš mums tajā everything was laikā Russia. I mean, viss bija Krievija, ja? and he meant Russia. Un viņš tiešām domāja Krieviju. He wanted us to go to Moscow, to Siberia. Viņš gribēja, lai dodamies uz Maskavu, uz Sibīriju. And I say, good friend, Es teicu, labi, draugs, tu esi, you are absolutely crazy. bet tu esi pilnīgi traks. I don't want to go to Russia. Es negribu doties uz I Krieviju. never thought to go to Russia. Man nav tādas domas, I am scared going to Russia. man ir bail braukt uz Krieviju. And I enjoy my life here. Un es priecājos, baudu savu dzīvi But when šeit. he left, Bet, kad viņš devās prom, I lost the peace I have in my heart. tad arī tas miers, kas bija manā sirdī, bija pagaisis. And I knew that probably God was trying to send His Son. Un es jūtu, es zināju, ka iespējams, ka Dievs kaut ko cenšas man And pateikt. I fought with God for 2 months. Un 2 mēnešus cīnījos ar Dievu. My concern was Mans rūpes I bija, need to bring my family to Russia. ka mana ģimene jāģeved līdz uz We Krieviju. saw the news. Mēs redzējām ziņas. No food, no... Nav ēdienas, nav nekas. We saw, well, that's what they showed in the news. Bet tas bija tas, ko viņi rādīja ziņās. Yeah. I was scared. Man bija bail. I didn't want to bring my... She was 4 years old. She's not inside. Yeah. Our oldest daughter. Yeah. She didn't exist on the time. Mūsu vecākajai meitai bija 4 gadi. Yeah, so I didn't want to bring my daughter to a place that for me it was horrible. Un es negribēju vest savu bērnu uz vietas, priekš manī bija briesmīgi. And I knew that my wife, because she's a woman, Un es zināju, ka man sieva, kas viņa sieviete, will be more scared of me. viņa būs vēl vairāk nobijusies nekā es, jo es esmu I vīrietis. am the strongest. Esmu stiprākais. So for 2 months I lost the peace of my heart. Un 2 mēnešus bija zaudējis mieru. So one day I was praying Vienu dienu, kad es lūdzu, and the Lord spoke to me. Dievs runāja uz mani. Matthew 10:37. Matei 10:37. The harvest is filled Kad and the workers few. rūs ir balts, bet strādnieki ir maz. Pray to the Lord of the harvest that He will send workers. Un lūdziet ļaus kungu, lai viņš izsūta strādniekus drogā. And I saw a vision. Es redzēju, I kā mean, it vīziju. wasn't a vision. It's like a picture in my mind. Tas nebija tā kā, tā skatījos rācīt, tikai kā I saw bildi manā a field. prātā. Es redzēju lauku. Yellow field. Tā gatavu zelta And lauku. on one side Un vienā pusē there were many workers bija daudz strādnieku. reaping the harvest. Viņi vāc ražu. And I understood that was probably Argentina. Un es sapratu, ka tas iespējams ir Because at Argentīna. that time in Argentina, many pastors, everybody wanted to be a pastor. Jo tajā laikā Argentīnā bija daudz mācītāju, daudz kalpotāju, bija atmoda, visi gribēja būt mācītāji. And I saw on the other side of the field Es redzēju lauku otru pusi. only just 2 or 3. Vienkārši 1, 2, 3. And the word in Spanish is servants. Šis vārds ir kalpi. Servants. Kalpi. So the Holy Spirit spoke to me. Un svētais kāds runājas man. And the Lord saying me, I am the Lord of the harvest. Un Dievs teica, ka viņš ir ļaujas I am kungs. the owner of the field. Man pieder šis lauks. The world is the field. Un šī pasaule ir lauks. And you are a servant. Un tu esi kalps. And the Lord told me, I never heard a servant
Un tas kungs teica, man es nekad neesmu dzirdējis, ka kalps to tell the Lord or the owner teiktu īpašniekam vai ļaujas kungam, where he wants to work. kur viņš grib strādāt. That's the owner decision. Tā ir ļaujas kunga That's the lēmums. Lord's decision. Tas ir kunga lēmums. The field is the world, Ja lauks ir šī and pasaule, I know where the need is. un viņš zina, kur ir And the Lord vajadzība. told me, I send whoever I want, whatever I want. Un tas kungs teica, es sūtu, ko es gribu, kur es If you gribu. want to go to Russia, if you didn't think to go to Russia, I thought that many years ago, many. Un viņš man, ja tu pat nedomāji doties uz Krieviju, tad es to domāju jau daudz gadus I atpakaļ. gave my life to God in that moment. Un I said, okay, I'll go. tajā brīdī es atdevu savu dzīvi Dievam vēlreiz, es teicu, jā, kungs, es iešu. One moment, Bet vienu brīdi lūdzu, you'll have to convince my wife. tev ir jāpārliecina man sieva. I'm sure Es esmu pārliecināts, that when I tell her ka es viņai to pateikšu, that we go to Russia, ka mēs dodamies uz Krieviju, she will throw me with the first she will find. ka viņa iemetīs man ar No, pirmo she's not that kind of woman. Viņa nav tāda That's what sieviete, bet we- tā bija mana doma, ko viņa darīs, kad es viņu satrauc. The problem is when I get out of the room, the bedroom, I went to see her and she was ironing. Tagad es gāju ārā no savas istabas un devos, lai runātu ar viņu, viņa atkal sludināja. And I told her, Damaris, the Lord spoke to me, and I was crying. I think, I don't know, I was shocked. Es biju tā kā šokāts, man teica, nav tā, es teicu, piekā viņš teica, Damaris, Dievs runājas mani. And I told we have to go to Russia. Viņš teica, mums ir jādod uz Krieviju. And she saw me and she said, Viņa pastījās uz mani un teica, praise God, you understood. Slava Dievam, tu beidzot saprati. I'm praying for 2 months that the Lord will speak to you. Es lūdzu 2 mēnešus, lai Dievs runātu uz Because tevi. she knew right there when we got the invitation that was from the Lord. Viņa uzreiz tajā brīdī, kad mums bija šis aicinājums, viņa saprata, tas ir no tā kunga. In a few months we were in Russia. Pēc pāris mēnešiem mēs bijām Krievijā. Then the Lord guided us to Belarus, Tad Dievs vadīja mūs uz Baltkrieviju. 93. And nobody wanted us there. Neviens negribēja mūs tur, It's just a matter of fact. starp citu. Because we were not from America. Jo mēs nebijām no Amerikas. We didn't have dollars. Mums nebija dolāri. We have only pesos. Mums bija tikai peso. So, actually, yeah, nobody wanted us. Tā arī bija, neviens mūs negribēja. But the Lord always has an angel. Bet Dievam vienmēr ir eņģelis. And there was a missionary there Un tur bija misionārs. that didn't care where we were from. Un viņam bija vienalga, no kurienes mēs esam. He opened his house and his ministry. Viņš atvēra savu kalpošanu, savu māju. And that were our first steps in the missionary field. Un tā bija vieta, kur mūsu pirmie soļi misijas laukā sākās. Praise God for angels. Paldies Dievam par šādiem But he wasn't eņģeļiem. an angel, he was a person. Viņš nebija no eņģelis tāds kā no debesīm, viņš bija cilvēks, jā. But the Bible says that the servants of God are called sometimes angels. Bet bija vajag Dievu kalpus reizēm sauc par eņģeļiem. Messengers, yeah. Vēstneši sūti, So mēsneši, he jā. used him to let us know that he was calling us to be there. Viņš lietoja šo vīlu, lai mēs saprastu, zināt, ka Dievs aicina mūs tur apstiprināt to. You probably may know that it wasn't easy in the beginning. Jūs varbūt zināt, ka nebija viegli But sākumā. now I think and I recall those times with, so warm, so wonderful times we had in the beginning. Nebija viegli sākumā, bet tagad slūkojos atpakaļ, jo man sirdī slūkojos bija labs laiks. We were human, Mēs esam cilvēki. and human like to complain. Un cilvēkiem patīk sūdzēties. I don't know you. Es nezinu, kā jūs. I hope you also are a woman, a human being. Es ceru, ka jūs arī esat cilvēki. But probably you are more perfect than us. Iespējams, jūs esat vairāk perfekti nekā mēs. We complain of everything we saw there. Mēs sūdzējāmies, žēlāmies par visu, ko mēs redzējām. We Ēdienas, didn't have money, nebija naudas. so we became very discouraged. Un mēs bijām tādi kā vīlušies. And one day the Lord spoke to me. Un vienu dienu kungs runājas man. It was me, it wasn't my wife. Tas bija es, tā bija mana sieva. And I had that problem. Man bija šī problēma. The Lord spoke to me. Tas kungs runājas. Isaiah 7:9. Iesaist 7:9.
He told me, he was very strong. Viņš bija ļoti tāds It was konkrēts, the first stingrs. time the Lord spoke to me so strong Tas bija tā bija pirmā reize, kad Dievs tik stipri runāja uz mani. that I became scared. Kad man kļuva bail. And he said to me, Viņš teica man, if you don't stand firm in your faith, ja tu nestāvēsi stipri savā ticībā, you will not stand at all. tad tu vispār nestāvēsi. You will have to go back. Tad tev jādodas And he told atpakaļ. me this, Un viņš teica man, you want to go back? tu vēlies doties atpakaļ? I give you permission. Es dodu tev atļauju. I will bless you, I will be with you, Es tevi svētīšu, būšu ar tevi. but you have to have, but I want you here. Taču es gribu tevi šeit. But if you want to stay here, Ja tu vēlies būt šeit, palikt. I need you to have faith. Man vajag, lai tev ir ticība. I can't work with you if you don't have faith. Es nevaru strādāt ar tevi, ja tev nav I ticība. will prefer you to go to Argentina and, you know. Es tev varu atļaut braukt atpakaļ uz Argentīnu un dzīvot savā nodevā. And then when I decided that, when I broke down and I decided that I would stay, Un tad es salūzu un es izlēmu, ka es palikšu. the Lord began to make miracles. Dievs sāk darīt brīnumus. And I'll tell you this, Es jums teicu, we can't serve God mēs nevaram kalpot Dievam without miracles. bez brīnumiem. If we want to serve God, Ja mēs gribam kalpot Dievam, we need to rely on His miracles. mums ir jāpaļaujas uz viņa brīnumiem. We can't do the work of God relying on our capacities and human abilities. Mēs nevaram darīt Dieva darbu, paļaujoties tikai uz savām cilvēcīgajām spējām. We need to believe that God is going to make miracles. Mums ir jāpaļaujas, ka Dievs darīs To brīnumus. lead worship, we need miracles. To lead worship. Lai vadītu pielūgsmes, ir vajadzīgi brīnumi. Everything, we need to expect a miracle every day in our lives when we are serving Him. Jāgaida šie brīnumi So- katru dienu, kad mēs kalpojam viņam. We may not, I mean, it's a long story, but the Lord helped us to start the church there. Tas ir garš stāsts, bet Dievs palīdzēja mums uzsākt tur draugu. And we started the church. Mēs sākām draugu. I like starting new churches. Man patīk sākt jaunas draugus. It was impossible. Tas bija neiespējami. Beginning a new church. Uzsākt jaunu draugu. So many documents. Tik daudz dokumentu. KGB everywhere. KGB visās Following malās. us, you Un know. visādi tur aizpildīt to un to un to. So difficult. Tik grūti. But the Lord said, Bet Dievs teica, start the church. sākiet draugu. And I learned the lesson. Mēs iemācījos And kaut we ko. began moving. Mēs sākām darboties. And that's the church that is right now in Minsk, the last church that the government gave permission to exist. Tā bija pēdējā draudze, kur oficiāli reģistrēja Minskā. Yeah, to register. So we can do a missionary trip to Minsk. Mēs varam būt uz misijas braucienu, nākt uz Minsku, uz to draudzi. We Viņi can tur ir. visit our church there. New People Church, that's the name of the church. Jauni, tas ir jauni cilvēki draudzi, tā sauc So draudzi. we need to depend on Him. Mums ir jābūt We atkarīgiem need no to viņa. believe that God is going to do miracles. Mums ir jātic, ka Dievs darīs So brīnumus. now our life has been a series of seasons. Mūsu dzīvē ir bijuši vairāk tādi, var teikt, kā gada A laiki. season ended and a new season began. Ir kāds gada laiks, sezona beidzas un jauna sāk. When we were denied of our visas in Belarus, Tad, kad mums atteica mūsu vīzas Baltkrievijā, we knew that another season has ended. mēs sapratām, ka šis laiks, ka šī sezona Baltkrievijā So beigusies. we have learned the lesson. Mēs bijām iemācījušies So kaut that's ko. why I say to the Lord, okay Lord, wherever you want us to go, we'll go. Tajā laikā es teicu Dievam, Dievs vienalga, kurš grib, lai mēs If iesim. you want us to go to Japan, we'll go to Japan. Grib, lai mēs dotos uz Japānu, dosimies uz Japānu, Ķīnu, Argentīnu, vienalga. It didn't matter for us. Bija pilnīgi vienalga priekš mums. And I asked, okay Lord, the first person will invite us to go anywhere. Es teicu kungam, kungs, labi, pirmais cilvēks, kas mūs uzaicinās doties kaut A kur. pastor from Cambodia comes and say, come to help us. Un ja kāds no Kambodžas mācītājs atbrauc un teikt, nāc un palīdz, mēs dosimies. I don't care. Man vienalga. So we came to Latvia to renew our last 3 months visa to go back to Belarus. Mēs Go home. atbraucām uz Latviju, lai atjaunot šo pēdējo 3 mēnešu vīzu Baltkrievijā un tad pēc 3 mēnešiem braukt mājās. And here we met the pastor. Mēs satikām šeit mācītāju, And he brought a map of Latvia. viņš paņēma Latvijas karti, We need churches here. viņš teica, mums vajag draugus šeit, Come and help us. nāciet un palīdziet You're mums. welcome. Jūs esat laipni aicināti. That was a sign. Tā bija So zīme. that's why we're in Latvia. Tāpēc mēs esam Latvijā. So, these last 10 years has been wonderful.
Šie pēdējie 10 gadi ir bijuši brīnišķīgi. We thank God for Latvia. Mēs pateicamies Dievam par Latviju. We have been working more with the Russians brothers. Mēs esam vairāk strādājuši ar Krievu brāļiem māsām. But we are feeling that another season is ending. Bet mēs jūtam, ka atkal kāda sezona beidzas mūsu dzīvē. And now it's something is beginning again. Un kaut kas jauns atkal sāks. So, well, someday I will probably share with you a little more. Varbūt kādu dienu dalīšos vairāk ar jums. Pastor Modris also invited us to be part of this church. Mācītājs Modris ir aicinājis mūs būt par daļu no draudzes šeit. And we felt that we need to lead, that was from the Lord. Mēs saprotam, ka tas ir no tā kunga. You remember probably the last time we were there, I told you that the cloud of the Lord was moving again. You remember that? Mēs bijām dievkalpojumā lielā zālē, vienreiz atcerieties, un Daniels viņš runāja par to, ka šis mākonis, ka viņš paceļās, Izraēlā bija mākonis, viņš tēls, viņš paceļās un kustās. And we are just following the... Un mēs sekojam šim mākonim. Last night I received like another illumination from God. Vakarā es saņēmu no Dieva arī tādu apgaismību. That we had to take the first step. Ka mums ir jāspēr pirmais solis. And we have entered the Jordan River. Ka mēs esam iegājuši tā kā Jordānas upē. So remember when the priest entered the river. Atcerieties, kad Izraēla priesteri viņi iegāja upē. It was cold. Bija augsts. And the water didn't stop right there. Un ūdens uzreiz neapstājās. So the waters stopped like 5 kilometers. Ūdeņi apstājās 5 kilometrus tālāk. And they had to wait. Viņiem vajadzēja gaidīt. Until they could cross the river. Lai viņi varētu pāriet šo upi. And that's what I feel that we are right now. Un tas ir tas, kā es jūtos tagad. So if it wasn't for us, probably we could move to Riga tomorrow. Ja tas būtu mūsu dēļ, tad mēs varētu rītdienas pārcelties uz Rīgu. In the river. Bet mēs esam upē. And the water is still running. Un joprojām šis ūdens tek. We need to wait. Mums ir jāgaida. And how long it's going to take, I don't know. Cik ilgi tas prasīs, es nezinu. But one thing I want to be sure. Bet viena lieta ir būt droši. The only thing I want to be sure, at least, is that we carry the presence of the Lord. Viena lieta, ko es gribu būt droši, kad Dieva klātbūtne ir mums, ka mēs esam Dieva klātbūtne. I don't want to lose time. Es nevēlos zaudēt šo laiku. Because we need the presence of the Lord. Mums ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Even if we are standing just. Pat ja mēs vienkārši stāvam. So sometimes we feel that we are not doing anything. Jo reizēm mums ir sajūta, ka mēs nedaram neko. Probably the conditions are not ready for us to cross. Bet iespējams, ka šie apstākļi nav gatavi, lai mēs šķērsotu. So we have to wait. Mums ir jāgaida. Until the water comes down. Kamēr viss šis ūdens aiztek noteikti. That depends on God. Tas atkarīgs no Dieva. He decides whether to cut down the water or to put the wall so the waters will not flow. Viņš ir tas, kurš izlēma, kurā vietā šo upi tad pāršķelt, uztaisīt šo aizbrauc, lai ūdens vairs netek. One thing we need to be sure. Bet viena lieta mums jābūt droši. Doesn't matter if we're moving or not. We need the presence of God. Vienalga, vai mēs ejam uz priekšu, vai mēs stāvam, mums ir vajadzīga Dieva klātbūtne. The ark of the covenant. Mums ir jānes šī Dieva derības šķirsts. We need to enjoy His presence wherever we are. Mums ir jābauda viņa klātbūtne vienalga, kur mēs esam. Even if we are in a standby. Pat ja mēs esam tā stāvam gaidām. The TVs and all the equipment have the standby. Visi gaidīšanas režīms, jā tāds. Put the standby, everything goes. Mēs nospiežam pogu, man liekas, viss ir melns, teiksim, televizorā arī, ja nospiežam pogu, viss ir melns. Bet viņš nav izslēgts pilnībā. Viņš ir gaidīšanas režīms. So as soon as you touch the bottom again, tikko kā tu atkal nospied pogu, it comes to life again. Atkal viss ir redzams. It's like nothing happened between this period. Man liekas, nekas nenotiek šajā periodā. Amen. So we are in that moment. Mēs esam tādā brīdī. I share this with you. Es dalos ar to jums. Not because, well, the first is because I understand that we need to know each other. Pirmkārt, es saprotu, mums ir jāiepazīst vienam otru. But at the same time, I believed that there are some principles. Bet otrkārt arī tic, ka tur ir kādi principi, that we have learned. Ko mēs esam mācījušies. In our walk with God. Mūsu attiecībās, mūsu gaitā ar Dievu. That could be helpful for you. Kas varbūt palīdzīgi jums. Because probably you are the one who need to stand in faith. Varbūt jūs esat tās, kam ir jāstāv ticībā. In order to move forward with God. Lai jūs dotos uz priekšu ar Dievu. Or you need to
keep the presence of God in your life. Varbūt arī jums ir jāsaglabā šī Dieva klātbūtne savā dzīvē. Even when you're just standing in the same place, Varbūt, kad jūs vienkārši stāvat liekas uz vietas un gaidat. waiting for a better condition. Gaidat, kad mainīsies apstākļi, ja, kad kā izvēlams ūdens, kad aizticēs, lai iet tālāk. Amen? Amen. So I just want, when I share this with my wife, we just want to bless you, to encourage you. Mēs vēlamies svētīt un iedrošināt jūs. So that's our testimony. Tā ir mūsu liecība. I hope it would be somehow Es ceru, ka tā būs, an encouragement for you. tas būs iedrošinājums. Do we have time? Yeah? Sure. I have another thought. Man ir vēl viena doma. So I was just planning to share my testimony. Kad es plānoju dalīties ar savu liecību, Help me again. Okay, here's one. es jūtos tik labi. Yeah. That feels so good. I depend on you. We want to be a blessing to you and to this lady. We just want to It just helps be a me blessing. feel good. I just want you to know that I believe in the local church. Es vēlos, lai jūs zināt, ka es ticu vietējai draudzei. What I want to say is I don't despise or neglect other kind of institutions. Tas, ko es vēlos jums teikt, nav tā, ka es ignorēju vai neievēroju cita veida organizācijas, tā varētu teikt, institūcijas. I mean, they are fine. Ir ok. I mean, what they call para-church ministers. Tas ir, tāds Yeah. kalpošs, vienkārši kalpošs. Tas ir ārpus draudzes kalpošs. I think they are necessary Es jūtu, ka viņas ir to vajadzīgas. the body of Christ. Kristus miesai. You know, missionary agencies, Misijas aģentūras, institutions, dažādas citas organizācijas. whatever you want to call them. Vienalga, kā jūs viņus sauc. You understand what I mean. Jūs saprotat, par ko es runāju? I count them very useful. Es uzskatu, ka viņas ir ļoti labas. Only if they serve Bet tikai, to the local church. ja viņas kalpo vietējai draudzei. I believe, that's my belief, Es ticu, tā ir man pārliecība, that the local church ka vietējā draudze is the nucleus ir tas pats vidus, of the Christian movement in the earth. tas centrs, tas ir vietējā draudze, I don't know kristiešu. if everything, but the Kustībai pasaulē. most important processes Vissvarīgākie procesi, putting together the body of Christ on the earth kas saliek kopā Kristus miesu pasaulē, happen in the church, notiek draudzē, in the local church. vietējā draudzē. Amen? Amen. That's what I believe. Tas ir tas, kam es ticu. So, the New Testament Un jaunā derība is written ir rakstīta because of the local church. vietējās draudzes dēļ. The apostles wrote to churches Apostoli rakstīja draudzēm. with all the problems, with all the challenges of a local church, Ar visām problēmām un izaicinājumiem, kas ir vietējai draudzē. a city church. Vai pilsētas draudzē. The church in Riga, the church in Jurmala, the church in Liepāja. So Draudz Rīgā, Liepā, Jūrmalā. they were addressed Viņi bija adresētas, because every church has its own challenges and identity. jo katrai draudzē bija savi izaicinājumi un savi identitāti. So we have the New Testament Mums ir jaunā derība, because the local tāpēc, church. ka bija vietējā draudze. So everything else in the body of Christ Un viss pārējais Kristus miesā is good, ir labs, is useful, ir lietojams. but it must serve to the purpose of the local church. Bet tam ir jākalpo vietējās draudzes mērķi. So I am a fan of the local church. Esmu vietējās draudzes fans. I love the local church. Es mīlu vietējo draudzi. I am, I saw it. In other words, I'm a fanatic. Un vēl cits vārds ir, kā es varu teikt, esmu vietējās draudzes fans. So I used to be a fan of football. Es biju kādreiz futbola fans. Yeah, when I was 15, 16 years old. It's true.
Yeah. I mean, I was crazy with football. Nav jau just Jā. Viņš jau joprojām patīk futbols. Viņš bija fanātiķis par futbolu, kad bija 15, 16 gadus. Viņš tad jokojas, bet tā ir taisnība. Viņš joprojām patīk futbols. You can imagine how I was Es pat iedomājos, kāds es biju. if I say that today I'm not a fan. Ja šodien saka, es neesmu fans. So I was crazy for football. Es biju traks par futbolu. So I still like football, Man joprojām patīk futbols. but I don't have time to do that. Man nav laiks vienkārši to darīt. But I have learned some lessons. Esmu kādas lietas iemācījies. You know, Jesus, excuse me that I will not probably base these thoughts directly in the Bible. Piedodiet man, ka šīs domas varbūt nebalstīšu tieši Bībelē. I don't need your help anymore. You learn very quickly. Viņš mācās ļoti ātri. I manage this robot. But Jesus used to use stories and parables. Tad Dievs viņš lietoja stāstus, līdzības. So it's not that I want to teach you about football, Nav tā, ka es vēlos jūs mācīt par futbolu. but let's compare little things. Bet varbūt salīdzināsim mazliet šīs lietas. Well, you're more related with hockey, Jums varbūt vairāk ir hokeja zināms but Latvijā. I need to learn a little more about that. Vairāk par to jāiemācās. But 5 things that I have learned about, we will talk a little more about other things, but first 5 things that I want to share about working in a team. 5 lietas, ko es vēlos dalīties par to, kā strādāt komandā. Number 1, Pirmkārt, the club klubs. has an owner, Klubam ir īpašnieks. belongs to somebody Klubs, futbola klubs pieder kādam. who makes the main decisions. Pieder un viņš izdara galvenos lēmumus. The church has an owner too. Un draudze ir īpašnieks. It's not my church, Tā nav mana draudze, it's not pastor's tā church, nav mācītāja it's draudze, not your church. tā nav jūsu draudze. So we can have a church to our feelings or desires. Tā vienkārši mēs nevaram, ka mums būtu draudze, lai piepildītu mūsu vēlmes un mūsu jūtas kaut Because kādā he's the veidā. one who make the main decision. Jo viņš ir tas, kas taisa pieņem galvenos lēmumus. We will just mention all of these points. Mēs vienkārši pieminēsim šos punktus. Mēs neiebrauksim dziļumā. The church has an owner. Draudze ir īpašnieks. It is God. Amen. Un tas ir Dievs. Right. Amen. Jēzus His Kristus. church. Tā ir viņa draudze. And he makes the plans. Un viņš taisa plānus. And he decides the church. Un viņš izlemj draudzē. You know, the whole church in the world, Visu pasaules and draudze. specific every church, Un every local church, specifiski katra vietējā draudze. every local church is different. Un katra draudze ir atšķirīga. Number 2, Otrkārt, they have a trainer. viņiem klubos ir treneris. The owner of the club Kluba īpašnieks. trusts somebody Viņš uzticās kādam, to take the team to the victory. kurš aizvedīs šo komandu līdz uzvarai. So the same in the church. Un tieši tāpat draudzē. The owner of the church Draudzes īpašnieks, trusts somebody viņš uzticās to kādam, take the team to the victory. lai viņš aizvest komandu līdz uzvarai. Amen. Amen. So sometimes, especially in American football, Un reizēm īpaši Amerikas futbolā, they have 4, 5, 6 trainers, viņiem ir 5, 6 treneri, but there's a main trainer. bet ir galvenais treneris. And all the trainers Un visi šie treneri, has to hear what the main trainer say. viņiem ir jādzird tas, ko galvenais treneris So we saka. have many workers in the church, Mums many ir even pastors. daudz kalpotāju, vai daudz mācītāju But draudzē. there's one person Tad ir viens persona, to whom the Lord has put his trust, kurām Dievs ir has uzticējies, given his vision kur devis savu vīziju for the church. draudzē. Amen. Amen. So every club has a trainer. Katram klubam ir Every treneris, church katrai draudzē ir mācītājs. has somebody under the trusting of God. Ir kāds, tev, kam Dievs Number uztic. 3, Un trešā lieta, they play as a team viņi spēlē kā under komanda, the direction of the trainer. zem treneru vadības. So every church has to be a team. Un katrai komandai, katrai draudzē ir jābūt We komandai. can talk a lot about this. We're not. Mēs varam daudz runāt, par to mēs nerunāsim. Number 4, Ceturtā lieta. they have an opponent or an adversary. Viņiem ir pretinieks. Yeah. So, do we have that? Vai mums ir pretinieks? Jā. Where is he? Kur viņš ir? He's not seated behind you. Or Viņš nesēž jums aiz muguras. Nē, nav apkārt arī nesēž he's jums not a apkārt. brother. Tas nav jūsu brālis vai māsa.
We can't see him, Mēs nevaram viņu redzēt, but he's all the time looking what we're doing, bet viņš ir un viņš lūkojas, ko mēs darām. trying to know our strategies. Lai izprastu mūsu stratēģiju, But number 5, Piektā lieta. we need to have a strategy. Mums ir vajadzīga stratēģija. Yeah? And we need to change our strategy every time we meet a different adversary. Un mūsu stratēģija ir jāmainās pēc reizes, kad mēs sastiekamies ar citu pretinieku. Every time a trainer prepares the team for a game, Kad reizes, kad treneris sagatavo komandu spēlei, he thinks about the dangers viņš domā par šiem bīstamām lietām, of every opponent. kas ir katram pretiniekam. Again, we can speak a lot about this, but Mēs varam daudz runāt I par to, got bet a thought. man This šāda morning. doma no rīta We bija. were watching a game last night with Marks. Mēs ar Marku skatījāmies spēli vakarā. And I mean, I'm used to see football, Esmu pieredzējis futbolu, skatīties but last futbolu, night I was shocked bet vakarā es biju šokēts. how much the football has changed in the last 30 years or 20 years. Vakarā es skatījos, es biju šokēts, cik daudz pēdējos 30 gados futbols ir mainījies. Brothers, probably this is more interesting for you than for sisters. Brāļi, varbūt tas ir vairāk jums interesanti nekā māsām, But football now is much faster than 20 years ago. bet futbols ir daudz ātrāks tagad nekā 20 And gadu much atpakaļ. stronger. Un daudz stiprāks tāds. Very, very fast. Ļoti ātrs. Before I was used to, slowly, you see, we're... Bija tā, ka lēnām piespēles, ka tas atšķirīgs. has changed. Ir mainījušās lietas. And in the same time, Un arī pašā laikā the church must change arī draudzē ir jāmainās. according to the times we're living. Saskaņā ar laiku, kurā mēs dzīvojam. We cannot win the game with the same strategies we used 20 or 30 years ago. Mēs nevaram uzvarēt spēli vairs ar tām pašām stratēģijām, kā patiem 30 gadu atpakaļ. Even if Maradona, you know who is Maradona? Pat, ja Maradona, kā zini, kas ir Maradona, I tell you, if Daži zina. Maradona will play today, Ja Maradona spēlētu šodien, he will be a failure. viņš būtu zaudētājs. Because the mentality of the football has changed. Jo futbola mentalitāte domāšana ir mainījusies. So we need to adjust ourselves Mums ir jāpielāgo sevi. to a new mentality. Jaunai domāšanai, stratēģijai. Amen? Amen. So, don't help me. Vēl nav. Okay. So then we have another aspect. Sorry, I'm taking time, but this is. That's fine. I want to show the fans. The fans. The people in the grades. Un tad ir vēl viens aspekts, ir fani, ir līdzjutēji. Yeah. That's good. Tribīnē cilvēki. Tas ir labi. Here we have a big difference with the church. Un šeit ir liela atšķirība starp draudzi un klubu. Because in the church, Tāpēc, ka draudzē they are not the players and the observers. tur nav spēlētāji un skatītāji. We all are players. Mēs visi esam spēlētāji. Yeah. And sometimes the pastor must sit on the grades Un reizēm mācītājiem ir jāsēž tribīnēs, to see you playing the game. lai redzētu, kā jūs spēlējat spēli. So he will be in the grades encouraging you. Un viņš būtu tribīnēs un iedrošinās That's jūs. the church. Tā ir draudze. The Apostle Paul Apostils Pāvils said to the Romans, saka romiešiem: I want to visit you, Es vēlos apciemot to share jūs, with you lai dalītos ar an jums spiritual gift. garīgā dāvanā. But at the same time, Bet arī pašā laikā I want to be encouraged es vēlos būt by iedrošināts your faith. ar jūsu ticību. That's amazing. Tas ir pārsteidzoši. The apostle of faith Ar šis ticības apostols wanted to go to Rome vēlas doties uz Romu, to be encouraged lai būtu by iedrošināts. the faith Vai to of ticību, the ordinary people in the church. tu vienkāršot cilvēku ticību draudzē. Amen? Amen. The pastor needs your faith Mācītājiem ir vajadzīga jūsu ticība. as well as you need the encouragement of the leaders. Tieši So, tāpat kā jums ir vajadzīgs līderu iedrošinājums. few things, Vēl dažas lietas. and we finish today. Mēs beigsim šodien. Number one, Pirmkārt, first of all, fans are enthusiastic. fani ir entuziasma pilni. Yeah? Ja? I don't know here, but in Es nezinu, kā šeit Argentīnā viņi ir ļoti entuziasma pilni. the word enthusiasm Vārds entuziasms is interesting ir interesants. because the root is entheos. Jo šis sakni ir enteos. The word theos in Teos Greek is nozīmē God. grieķu valodā Dievs. It's like it's having God inside. Tas ir kā viņiem būtu Dievs iekšā. Yeah. So
Fans are enthusiastic. Un fani ir entuziasmi They pilni. don't just see it and watch. Viņi vienkārši nesēž un neskatās. They participate. Viņi piedalās. Number one, Pirmkārt, they arrive early. viņi ierodās ātrāk. Yeah, I remember when I was a fan. Es atceros, ka es biju fans. I was there 2 hours before the game Es began. biju 2 stundas iepriekš pirms spēles. I didn't want to miss anything. Es negribēju palaist garām I neko. prepared the clothes the night before. Es sagatavoju iepriekšējā vakarā drēbes. I asked my mother, Es jautāju manai how do you mātei, iron the shirt with colors of my team? vai tu izludināsi man kaut kādu tēku raidu ar manas komandas krāsām. Viss bija gatavs vienā iedienu I iepriekšā. need to go. Tad man vajadzēja doties. So are we those kind of fans of the church? Vai mēs esam tāda veida fani draudzē? Do we get ready for the service, Vai mēs sagatavojamies dievkalpojumam? anticipating what God is going to do? Sagaidot, ko Dievs darīs? How it's going to be the biggest match of the history probably? I mean, the church. Draudzē, ja, kas Well, doesn't matter. Number 2, otrā lieta. they don't care Viņiem vienalga. what time they will back at home. Cikos viņi būs mājās? Said they don't care. Don't worry. Don't worry. It's okay. So I don't remember, when my team was playing more because, extra time. Es nekad neatcerētos, kad man spēlē, komanda spēlētu ilgāk Didn't kā care parasti. about the time. Es biju uztraucies par laiku. I wanted to stay there Es gribēju palikt tur līdz beigām. until everything is finished. Līdz kamēr viss ir beidzies. Now, until God has finished with everything He has done in every service. Būt tik ilgi, kamēr Dievs ir beidzis darīt visu, ko viņš vēlēja darīt katrā Number dievkalpojumā. 3, Un trešā lieta. they endure all kinds of weathers. Viņiem ir pilnīgi vienādi kādi laika apstākļi. Rain, Lietus, snow, sniegs, wind. vējš. I went anyway. Every Es devos Sunday, vienalga, katru I was svētdienu. there. Es biju tur. I was a fan. Es biju fans. I want to be a fan of the church. Es gribu būt draugs Number fans. Ceturtā lieta. I wanted the best seats. Es gribēju labākās vietas. I didn't want to lose anything that's happening. Es negribēju palaist garām neko, kas tur notiek. I mean, I don't mean that you have to be. We can be all here, Mēs visi nevaram būt šeit. But what I mean is this: Bet tas, ko es domāju ar to, ir tas, choose a place izvēlēties vietu, where nothing kur nekas and nobody un neviens will bother you neuztrauks jūs, netraucēs jums. to see and to hear what's happening in the house. Dzirdēt un redzēt, kas notiek Dieva namā. Yeah, choose that place. Izvēlēties to So vietu. you can be attentive Jūs varat pievērst visu uzmanību to what God is going to tell you to do in the house. tam, ko Dievs darīs un ko teiks jums. Number 5. Piektā lieta. Well, the same probably, never miss a game. Tāpat vai iespējams lieta nekad nepalaiž garām Number spēles. 6. Sestā lieta. I manage the statistics. Man bija statistika. Es statistiku pierakstīju. Fans zina visu About the team. par komandu. And we need to manage the statistics. Un mums ir jāzina viss, mums jāstāv šī statistika. About God, what is God doing in the world. Ko Dievs dara pasaulē? Number 7, Septītā lieta. they pay the price. Fans ir gatavs maksāt cenu. They have to stand, Viņi stāv, sterās, they have to jump. viņi lēkā. Yeah. They have to, I mean, even if they don't want it. Pat ja viņi tā negrib. I was in games when I didn't want to jump. Es biju kā spēlēs, man negribējās lēkāt. But we were so close Tad mēs bijām tik tuvu ar tiem that pārējiem, we began to jump. ka mēs visi sākām lēkāt. So I was part of what's going on Es there. biju daļa no tā, kas notika tur tajā laukumā. I couldn't resist. Es nevarēju tam pretoties. So that's a good thing. Tā ir laba lieta. Paying the price of being a Christian. Maksāt šo cenu, tad tu esi kristietis. When the worship leaders say, raise your hands. Tad slavēšanas līderi saka, pacelsim rokas. Even if you don't feel to raise your hands. Pat ja tu tā nejūties. Let's be in unity. We are all together in this. Tad vienotībā mēs esam kopā tajā visi. Yeah? Let's do it because we are worshiping our Lord. Ja It's mēs not a pielūdzam team. savu kungu, tā nav komanda, ko mēs It's our pielūdzam. Lord who has won the victory in the cross. Tas ir mūsu kungs, tas ir viscienīgs uzvar pie He's krusta. worthy of worship and Viņš ir praise. cienīgs slavas un pielūgstas. And number 8, they are always vocal, Astotākā lieta, viņi vienmēr ir skaļi, viņi vienmēr runā. especially when they make a goal.
Ir īpaši, kad iesiet galā. I want to compare earthly things with spiritual things. Es don't want to put it nevēlos vienkārši nolikt vienādības īmes starp šīm zemes lietām un garīgām lietām. But if we see the Bible, Bet ja mēs lūkojamies Bībelē, we can find principles for every of those things we have mentioned. mēs varam atrast šos principus rakstītus Bībelē visām tām lietām, ko es minēju. So to be vocal, Lai būtu skaļiem, būtu vokāliem, dzirdamiem, express kas ir izpaust the beauty of the Lord Dieva brīnišķīgo with skaistumu our mouth, with ar our mūsu muti, mūsu mēli. is to fill the house Tas ir piepildīt namu with words of worship. ar slavas, ar pielūgsmes vārdiem. It's just some minutes we need to do that. Mums tikai kāds brīdis tas ir jādara. To open our mouth. Apvērt savu muti. It's beautiful. Tas ir brīnišķīgi. When you don't understand what people is saying, Kad tu saproti, because they're saying different things, kad tu nesaproti, ko cilvēks saka, but you feel this atmosphere, bet tu jūti to atmosfēru, feel with the worship of the Lord. kas ir piepildīta ar Dieva slavu. There's a verse in the Psalms Un ir psalmos pants, when say the Lord sits in the middle of the worship, or the praise of the people. kur ir teikts, ka Dieva trons ir Izraēlas slavas dziesmu vidū. He say the Lord sits, is seated. Viņš tur sēž. And where the Lord is seated now? Where? Kur tad Dievs ir sēdis? Kur viņš sēž? Zem viņa tronis. So when the Lord is seated, Kad Dievs sēž, that means that He's reigning. tas nozīmē, ka viņš valda. So when we worship Him, Kad mēs pielūdzam viņu, the Lord began to reign, tad kungs valda. began to manifest His power. Viņš atklāja savu spēku. So let's don't be split, because I am a quiet person. Es esmu klusa persona. Yeah. Esmu klusa I cilvēks. became a quiet person Es kļuvu par klusu over personu the years. gadiem ejot. I need some time to force myself Man vajag kaut kādu laiku, lai es sev kā piespiestu to worship the Lord. pielūgt to kungu. But it's a good thing. Bet tā ir laba It's lieta. a necessary thing Tā ir nepieciešama lieta. to be vocal, Lai mēs esam vokāli. to be the best fans of our Lord Jesus Lai Christ mēs esam mūsu kunga labākie, lielākie fani. and His church. Vai viņa draudzes. There's nothing Fani. better than the church of God in the earth. Nav nekā labāk kā Dieva draudz uz šīs zemes. Be happy of being part of the church of God. Esmu priecīgi laimīgi par to, ka jūs esat daļa no Dieva draudzes. Be happy of being part of this church. Esmu laimīgi, ka jūs esat daļa no šīs Because draudzes. God has amazing plans with this church. Jo Dievam ir liela plāna priekš šīs draudzes. This church Šī draudze, will affect the world. šī draudze ietekmēs pasauli. We know that. Jūs zināt It's to. nothing new for us. Tas nav nekas jauns priekš jums. We are entering a new season. Mēs ejam jaunā laikā. It's a new championship. Ir jauns And čempionāts. we're going to win. Un mēs uzvarēsim. Amen. Let's get prepared. Un sagatavosimies tam. We have the best owner. Mums ir labākais We īpašnieks. have a wonderful trainer. Mums ir brīnišķīgs treneris. And God is going to give us the best strategy Un Dievs mums dos vislabāko stratēģiju. to reach the world. Lai mēs aizsniegtu pasauli priekš Jēzus Kristus. And I would like all of us Es vēlos, lai mēs visi, just to be good fans. lai mēs esam labi fani. And at least to be today vocal. Un vispār šodien būtu To vokāli. raise up Lai pieceltos and to thank God un pateiktos Dievam for everything He's doing right now in the middle of us. par visu, ko Viņš dara tieši tagad mūsu vidū. I want to encourage you to open your mouth Es vēlos iedrošināt jūs atveriet savu to muti, begin worshiping God, lai sāktu pielūgt Dievu, praising Him, slavēt Viņu, thanking Him pateiktos for Viņam everything He has done in our life. par visu, ko Viņš darīs mūsu dzīvē. He's good. Viņš ir labs, He's faithful. Viņš ir uzticams. Let's proclaim His faithfulness. Pasludināsim Viņa uzticamību. Amen. Amen. Let's stand up, please. Piecelties, lūdzu. Let's just begin. Open your mouth. Let's open our mouth. Un atvērsim mūsu muti vienkārši. Sāksim atvērt mūsu muti. Doesn't necessarily to be loud, Varbūt tam nav nepieciešams obligāti būt ļoti skaļam, but let's pronounce that bet the beautifulness of runāsim, the Lord. pateiksim šo Dievu brīnumaino darbu. Let's Viņš do ir it right now. brīnišķīgs. It's a sacrifice Jā, tas ir upurs to our Lord now. mūsu kungam tagad. Hallelujah. 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 Hallelujah.